Izložba Milene Milosavljević No Pills, Just Pillows u galeriji Novembar sam naziv zajmi, ali na neki način i redefiniše od jedne nedavne PR kampanje čuvenog lanca nameštaja IKEA. No Pills, Just Pillows se kroz različite radove i zapravo i forme i tehnike bavi pre svega načinima komunikacije u savremenom dobu, ali i, da kažemo, i različitim posledicama koje ta komunikacija donosi. Čitava serija radova koja se na neki način bavi, da kažemo, našim savremenim, fragmentarnim i fragilnim identitetima, zapravo kako svojom formom i tehnikom, tako i svojim sadržajem govori o toj jednoj, da kažemo, savremenoj anksioznoj situaciji. Reč je o jednom procesu prevođenja, o procesu prenosa uglja u vektorski jezik i zapravo jednog pokušaja ove umetnice da na neki način ispita ume li priroda da govori vektorski, odnosno kako se jedan materijal, kao što je ugalj, ponaša u toj digitalnoj sferi. Međutim, kada pogledamo njihov sadržaj, koji na prvi pogled može delovati dosta apstrahovano, zapravo takođe se radi o jednoj igri koja se tiče kako komunikacije, tako i opet te iste digitalne sfere. Dakle, reč je o onoj čuvenoj ikoni video igrica, o Pac-Manu, koji zapravo nam je svima davno poznat, ali koji je, moglo bi se reći, na osnovu izgleda ovih radova, nakon što je pojao sve one tačkice i sve što mu se nalazi na putu, sam sebe na kraju pojeo. Kada je reč o figuri Smajlija, ona se u radovima ove umetnice pojavljuje na različite načine. Konkretno, instalacija 40 kg teške priče predstavlja nama svima poznate smajlije ili emotikone, emotivne ikone, koje se danas, za razliku od ikona na koje smo navikli, u tom nekom religioznom smislu, danas koriste svakodnevno i koji nam služe u stvari da utople komunikaciju, pre svega onu koja se odvija u digitalnom prostoru. Kada govorimo o smajlijima, naravno, treba reći da je reč o jednom vizualnom jeziku, dakle o piktogramima koji su pa gotovo globalno i široko razumljivi. Međutim, ono što je, da kažemo, jedna čudna pozicija i koju umetnica zapravo ističe, jeste u stvari pitanje da li se naše emocije mogu preneti tako uniformnim elementima kao što su smajliji. Konkretno, 40 kg teške priče su smajliji izliveni u betonu i u stvari tu smo u jednoj pomalo nelagodnoj poziciji u vezi sa njima. Zašto? Zato što ih mi lako kačimo na poruke, lako ih dodajemo. S druge strane, poruka koja nema smajlije deluje hladno, nezainteresovano i tako dalje. A kada ih sretnemo ovako rasute po prostoru, oni su u stvari u jednoj poziciji da nas suočavaju sa tim trenucima, sa pitanjima da li se emocije mogu na taj način utopliti, kako u stvari govore naši ekrani, odnosno kako mi kroz njih šaljemo sopstvena osjećanja. Zanimljivo je da se u stvari, nakon propitivanja savremenih načina komunikacije, Milena Milosavljević zapravo na neki način vraća nekim ritualnim praksama. U tom smislu, dvokanalni video rad Brisanje zapravo bavi se jednim načinom ispitivanja pozicije osjećanja. Naravno, poznati su nam brojni apeli, članci, pa evo i nedavne vesti o uspostavljanju burnout sindroma kao legitimne bolesti ili pak razloga za odsustvo sa radnog mesta. I u tom smislu, sada kada uporedimo tu jednu staru praksu koja, kako umetnica kaže, njoj ostaje u sećanju još iz detinjstva kao nešto što smiruje, a to je u stvari gašenje šibica u vodi ili, kako bi se to moglo reći u tim običajima, isterivanja stra ili salivanja strave. U stvari ona se vraća, da kažemo, ritualnom mišljenju kroz video rad, ne bi li u stvari ukazala na različite fenomene i procese smirivanja osjećanja kroz vreme. Sa druge strane, rad koji je u stvari vezan za čitav naziv ove izložbe, No Pills, Just Pillows, zapravo je ovim umetničkim postupkom i smeštanjem
kako u galerijski prostor, tako i u kontekst svih ovih tema koje smo pomenuli, na neki način dekonstruisao, a ja bih se čak usudila da kažem i devastirao samu poruku kampanje. Zašto? Reč je o Ikeinim jastucima koji su sve prisutni i čija je u stvari ta reklamna kampanja vrlo ambiciozna, da kažemo. Ovde je učinjena jedna subverzija, u kom smislu umetnica je zapravo radila vez upravo na tim jastucima, a motivi samog veza su u stvari snovi različitih ljudi koje ona zapisivala i zapravo većina tih scena koji su danas izvezeni na tim jastucima vezuju se za sećanja na bombardovanje 1999. godine. U tom smislu moglo bi se reći da je u stvari sada Ikeina kampanja izbombardovana tim REM fazama, odnosno tim sećanjima i u stvari svom silinom i snagom njih i osjećanja koje ona sa sobom nose. Da sumiramo u stvari čitavu priču, dakle na izložbi Milene Milosavljević vidjet ćete radove koje se na različite načine, kroz različite forme i tehnike bave vrlo intrigantnim pitanjima današnje komunikacije u takozvanom globalnom svetu, koji u stvari tu komunikaciju pozicioniraju negde između pitanja fragilnih i fluidnih identiteta, između pitanja izražavanja osjećanja u tom svetu, kao i pitanja koja se tiču u stvari sećanja i nekako komunikacije i sukoba između starih i novih načina iskazivanja osjećanja i komuniciranja.